Kanya tuvugana ndi kuri kodinga ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 ku mwaka wa 2025. Murumva ku mwaka wa 2025 tugeze kure, ndagusuhuje kandi akuramukije aho uherereye hose, ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. We udahwema kudukurikirana buri munsi, n'ubundi wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa United TV. Nakubwira ngo uracyari inshuti yakadasohoka cyane, mu by'ukuri Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero mbazaniye ikiganiro gishyashya, icyegeranyo gishyashya, analyse nshyashya, ni content nshyashya mu by'ukuri. Ni segma ifite aho ihuriye na kura amafaranga muri betting, ariko iyo none irihariye kuko izajya kugezaho Premier League next fixtures analysis and prediction. No kuvuga ngo ni journée ikurikira, ni umunsi ukurikiyeho wa Premier League, analyse yawo ndetse na prediction yawo. Tuzajya turebera hamwe ama statistique, turebera hamwe abakinnyi bitwaye neza mu mikino yaherutse, turebera hamwe abakinnyi barusha abandi imibare, turebera ama equipe arusha andi imibare, turebe nibiki twakwitega ku munsi ukurikiyeho. Byose tuzajya tubinyuramo, ariko tugamije kukuha ubumenyi bwimbitse kugira ngo nubu ugiye kwikorera ipari ubu ufite amakuru yuzuye ukora ipari yawe uvuga ati ahangaha umusaza senior aba yadutekerejeho 5 kuri 5. Kuri kw'Imana mbitekerezaho iki gitekerezo kinzamo mbitegura, byari muri ya gahunda yo kuvuga ngo kugerageza nyine. Narababwiye ngo niba ushaka gutunga amafaranga, aba VIP tubana bumwe murabizi murambibabwira, niba ushaka gutunga amafaranga ariko ugakomeza ufite amafaranga, uba ugomba gufatirana opportunity yose ubonye kandi ukagerageza gushaka n'udushya, guhanga udushya mu bintu byaribyo byose waba urimo gukora. Yari muri iyo gahunda yo kuvuga ngo niki nakorera aba VIP, kuko naratekereje ndavuga nari giye nko muri weekend, tuvuga urugero nko kwa gatandatu abari match zirenga 1800 na ukabona kubona umwanya wo kwanaliza za match muba murareba cyane, kandi nakunda bizi nazo zikunda kubarisha kenshi, kubona umwanya wo kuzanaliza nkazibahera rimwe na za zindi nyinshi zindi zo ku ruhande ugasanga biragoranye cyane. Navuga reka rero Premier League nyicayure mu yandi mashampiyona, ni shampiyona ikunzwe ku isi, ni shampiyona ikomeye ku isi, ni shampiyona ibamo gutungurana, ni shampiyona ibamo amasurprise menshi. Nzajya nanabikora no kuri Champions League, ikiganiro no kuri Champions League kizajya kibaho, tube dufite za video zisanzwe za kura amafaranga muri betting buri munsi, ariko tunafite ino video y'umwihariko yaje ikaganira match za Premier League kuva kwa gatandatu kugera ku munsi wo kuwa mbere. No kuri kw'Imana mbitekereza narabimbizi ko ndarabibonaga, ndi kubyiyumvamo ko ibintu bizatanga umusaruro, ndi kubyiyumvamo ko ibintu muzabikunda cyane, ndi kubyiyumvamo ko ibintu bizabagirira akamaro. No kuri kw'Imana betting ziri kugenda zitera imbere, ziri kugenda ziba nyinshi ku isi hose ndetse no muri Afrika, bivuze yuko ndetse no mu Rwanda iwacu muri rusange, bivuze yuko bisobanuye ko abantu bazigana ari benshi, kuko nta bantu bazigana izaba zihari zafunga, ariko none ikimenyetso kikwereka ko zibaziganwa cyane, zirakomeza zivuka buri munsi ziba zifite amafaranga. Rero iyo bikoze neza, narababwiye ngo noke ntago ndi bugendere, hari abatabikora hatari n'abatabikunda rwose, hari abumva ko betting ntacyo bayemazamo, ari ibintu bibi cyane, nta kibazo pe, ntago tubacira urubanza, ariko nabo ntibagomba kuducira urubanza, twe twahisemo iyo nzira, kuko natwe ntago tubacira urubanza mu byo barimo. Twe turabibonamo nk'uburyo bushobora kudufasha kandi bwatugirira akamaro mu gihe twabishyizemo ubumenyi bwacu. Nawe rero wijyanwa n'umuntu utazi iby'umupira, utazi ibyava n'iyajya, utazi nawe utiyize ubwe ngo akubwire ngo betting ngo nabwe ntacyo yakugezaho, na guturinde wowe surinde. Ese nk'ubushize abantu bakoze cyangwa se nk'abantu tubana muri group za VIP ndetse n'ahandi hose, namwe murabihamyara, murabihamya ko betting taguha amafaranga. Gende bibazo uyu Murundi wakoze iyi pari yari match ya mbere ya Premier League, ari twarazitanze nyinshi cyane, cyangwa bibaze n'uyu Munyarwanda ubwe, so abarundi gusa dufite abantu benshi dukorana nabo. So iyi segment nshyashya rero munyihanganiye nyitinzeho muri introduction yayo, kuko umva nyine ni ikiganiro gishya, ngomba gusobanurira abantu ikintu kizabazanira impact, kizagira mu by'ukuri akamaro kizatumarira. So ndabiziho muragikunda kandi muzagikundisha n'abandi. Niba uziranye n'inshuti yawe ishobora kuba yikorera agapari, mubwira ati kuri United TV nyarukiraho, cyangwa umukubite kano ka link kabisa,
mubwire ati nyarukiraho uzajya ubona na list utasanga ahandi, ndetse n'amakuru y'ama-ekipe yo muri Premier League tuzajya tuyaganira kugeza no ku bakinnyi bose bavunitse muri za Burnley na za Bournemouth. Tubishoramo tuyishyura ibintu byinshi cyane kugira ngo tubazanire aya makuru, so mutubariye rero bibagirire akamaro kandi natwe bitugirire akamaro. Ushaka kuduha inama, ushaka kudutera inkunga, ushaka kuduha igitekerezo, uzajya twandikira kuri nimero ubona muri description ya video yacu. Twandikira rwose kuri WhatsApp katubwira igitekerezo cyose ufite, ukatubwira cyane ubikore gutya. Igihe kizajyana na comment nzire kure, ariko ubu ngubu mureke tujye twiganirira WhatsApp. Manje ko munanganiriza kuri WhatsApp, byibuze niho umenya ngo umuntu namwandikiye yahise ansubiza direct. Je munyandikira muri benshi rero mumubwire mati hano umusaza wakoze guneza, hano wakoze nabi, akiraga fanta iki nibiki, ubusata uzakosora iki, uzongeremo iki ngiki. Ndumva nshaka ko azajya umpa igitekerezo, niba nawe hari na statistique cyangwa se akadata analysis wabonye ahantu uzi ko dusharinge mu by'ukuri. Vuga ati muri video itaha ndumva mwako mwazashyiramo kano kantu. Ndumva nifuza ko iki kiganiro kiba icyanyu kabisa, nzajya ngikora muri energy remere cyane, mu mbaraga zikomeye cyane. Nzajya ngikora nariye nanyweye ndi motive, nta kibazo na kimwe mfite. Umwana amaze kumwohereza ku ishuri, madamu yagiye mu kazi, nanjye meze neza. Numva nta kibazo mfitanye n'isi, cyaba ikideni cyangwa icyari cyo cyose. Ariko nkeneye n'amafaranga, by the way, mugire vuba mvuge mvabwe, mujye munakanda n'akanyenyeri nyaboneka, mujye mushimira ariko. Munyemere rero turatangira kuri uyu munsi wa kane wa Premier League. Ni fixtures ya kane, ni umukino wa kane bagiye gukina mu mikino 38 bakina. Munyemere dutangirira aho ngaho rero tuganire ku mupira waho kabisa, tumenye ngo ni ibiki byaranze imikino 3 yarangiye, ese ku rutonde rwa championa bihagaze bite. Uko wamenya ku rutonde rwa championa ni nago tuzajya duheraho buri gihe. Ekipe ya Liverpool irayiroboye mu nyuma y'imikino 3, iratsinze imikino yayo yose ifite amanota 9 ku 9. Hanyuma ekipe ya Chelsea yatsinze imikino 2 inganya umwe ifite amanota 7. Hanyuma izi kipe ngiye kukubwira zifite amanota 6, nuvuga ku ikipe ya gatatu kugera ku ikipe ya 7 ni Arsenal, Tottenham, Everton, Sunderland ndetse na Bournemouth zigatandukanywa n'ibitego. Hanyuma ekipe ya 8 ni Crystal Palace ifite amanota 5. Hanyuma ekipe ngiye kukubwira nazo zifite amanota 4, Manchester United, Nottingham Forest, Brighton ndetse na Leeds zigatandukanywa n'ibitego. Hanyuma izifite amanota 3 ni Manchester City, ni Burnley, ni Brentford, ni West Ham. Hanyuma izifite amanota 2 ni Newcastle ndetse na Fulham. Ifite amanota 1 ni Aston Villa ku mwanya wa 19. Hanyuma ku mwanya wa 20 ekipe itarabona intsinzi ni imwe, ekipe itaranabona kunganya na kumwe ni ekipe ya Wolverhampton Wanderers ifite ku mwanya wa nyuma n'amanota ubusa. Nyemerera tuve kuri tablo rero turebe kuri statistique z'abakinyi ku giti cyabo. Abakinyi ku giti cyabo nabo bagiye bitwara neza cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Wamenya yuko umukinyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi bande bamwita Erling Braut Haaland kabisa. Uyu mutaramu wa Manchester City amaze gutsinda ibitego byinshi cyane, kuko amaze gutsinda ibitego 3 mu mikino 3. Nunga ni hat-trick ni yabonye ku mukino wa mbere, je pense ni ibitego 2 yatsinze ku mukino wa mbere ndetse n'igitego yatsinze ku mukino uheruka ubwo batsindwaga n'ikipe ya Brighton and Hove Albion ibitego 2-1. Hanyuma umukinyi we yabandi muri assist bamwita Jack Grealish kabisa wa Everton kabisa inizanya Manchester City. Uyu muhungu yatanze assist zigera kuri 4 kabisa. Hanyuma kubijyanye ni statistique nyinshi mu by'ukuri, ni nyinshi kubijyanye n'abakinyi birukanse ibirometero byinshi cyane. Hanyuma baba Brian Mbeumo, harimo Ewan, urabona ko kabisa tuzajya tubahereza ibintu by'ubwenge. Umukinyi wakoze dribble nyinshi cyangwa se tackles cyangwa se gucenga akagumka kundura n'umuntu ageta Ewan akakwera ibintu vuba cyane nk'inkuba, bamwita Yankuba Minte kabisa, n'umusore ukinira ekipe ya Brighton and Hove Albion. Twamubonye cyane ku mukino w'ikipe ya Manchester City. Ewan amaze gucenga kabisa, gukora dribbles 11 kabisa, ugahura numenya hanyuze. Hanyuma Mohamed Kudus umunyagano ukinira West Ham United nawe nuko guko na dribbles 9. Hanyuma Estevao wa Chelsea abajajeje urani mayibomo ndetse na Oscar Bebo wa Manchester City. Ni statistique wamenya kano kanya umukinyi
umukinnyi wa savinze cyangwa se umuzamu wakoze saves nyinshi bamwita Guillermo Vicario wa Tottenham Hotspur, hari David Ryan, Robinson Sanchez, Dean Anderson ndetse na James Trafford wa Manchester City. Hanyuma kubijyanye rero n'uburyo bwakerewe abakinnyi bakoze abaremye uburyo bwinshi buvamo ibitego bayobowe na Bruno Fernandes mu mikino 3 ya creatinze chances 12. Uyu nguyu bamwita creative machine, niko abakinnyi bagenzi bakunda ko mwita. Nigeze kubona icyegeranyo cya Kevin De Bruyne kabisa avuga ati uyu muhungu bamwita Bruno Fernandes mu creative machine monami. Munyemere rero tuzamuke duhite twirukangira muri fixtures z'umunsi wa kane. Ese bihagaze bite? Ewana hari match nyinshi. Umunsi wa kane uraza kuba ugizwe na match ya Arsenal Nottingham, hari ekipe ya Bournemouth Brighton, Palace Sunderland, Everton Villa, Fulham Leeds United, hanyuma Bournemouth Brentford Chelsea, ekipe ya Liverpool na Tottenham na Brighton na Burnley, West Ham Tottenham, ndetse tufitemo na Manchester Derby. Ese ni biki twakitega kuri zino fixtures zo muri no weekend? Munyemerere byose tubitangire, munyemerere byose nze tubigendemo gakeya kabisa, gake tubiganiraho tureba kuri statistique na analysis zose ku rwego rwo hejuru muri ayo ma equipe. So nkandira subscribe, sharingira, maze ubundi mpena like, maze ubundi tubyinjiremo. Birumvikana turahera ku murongo, turahera kuri match yo ku munsi wo kwa gatandatu igomba kubera ku isaha y'isa 7 n'igice ku masaha y'i Kigali. Izahuza ekipe ya Arsenal izaba yakiriye ekipe ya Nottingham Forest. Icyo wamenya kuri uyu mukino, ekipe ya Arsenal dutegereje reaction y'abakinnyi babo mu by'ukuri nyuma yuko batakaje ku mukino wa Liverpool mbere yuko twinjira muri international break. Murabyuka ko bari batsinzwe n'ekipe ya Liverpool igitego kimwe ku busa. Ekipe ya Arsenal rero imwe mu ekipe ahabwa amahirwe akomeye cyane mu gikombe yo gutwara igikombe cya championnat. Tumutegereje reaction yabo rero kugira ngo turebe niba bashobora kuba batungurwa n'ikipe ya Nottingham Forest, nubwo tutabiteganya kuko Nottingham iradutunguye cyane. Irekuye umutoza mu cyumweru gishize kabisa, byatunguye benshi. Ku kibuga Emirates Stadium Nottingham Forest takaje imikino 2 iheruka kabisa baheruka kuhakinira, kandi iyo mikino yombi binjizwaga byibuze ibitego 2 kuzamura. Ese baraza kuduhereza surprise bacha kuba batungura Arsenal bayitsinde? Ntago ariko ngewe mbibona. Uyu mukino nubundi ndaza kugusaba kuza kwigurira Arsenal kuza gutsinda umukino, ariko hanabonetsemo byibuza ibitego 2 kuzamura. Over ya 1.5 plus home team to win monami. Reka dukomereze kuri match igomba guhuza ekipe ya Bournemouth izabikina n'ikipe ya Brighton Hove Albion kabisa. Iyi match nayo irakomeye cyane kubera yuko ekipe ya Bournemouth ya Brighton mu mikino 12 aya ma ekipa yerutse gukina banganyije inshuro imwe yonyine. Indi mikino yose babaga ikipe imwe yatsinze mu byukuri. Umva kano kantu, mu mikino 12 aya ma ekipa kundya aheruka guhura banganyije inshuro imwe yonyine. Umvisa ngo aya ma ekipa aratsindaguranwa, ntabwo ibintu byo kunganya bijya bibaho kenshi cyane. Aretse ko yuko nanone ekipe ya Brighton and Hove Albion mu byukuri mu rugo ewana yasuye Bournemouth ikunda kuyishobora cyane kabisa, kubera yuko ewana no mwaka wa 2023 kabisa yahatsindiye ibitego na 4 plutôt 2024 muri season ishize yahatsindiye ibitego yahatsindiye ikipe ya Bournemouth. Hanyuma ndetse no mu kwa kane ku mwaka wa 2023 yari yayihatsindiye. Urumva ko yayishobora cyane, yayisanze kuri stade yayo Vitality Stadium. Ikipe ya Brighton kandi ya managing kuba yashoboye kuba yatsinda byibuze igitego kimwe kuzamura muri buri mikino 5 yose. Mu mikino 4 muri 5 baheruka gukinamo n'ikipe ya Bournemouth, mu byukuri ekipe ya Brighton yabaga yiboneye gorazo. Muri rusange ekipe ya Brighton Hove Albion batsinze imikino 5 muri 6 baheruka gukina n'ikipe ya Bournemouth batsinzwemo inshuro imwe. Imikino 6 Bournemouth iheruka gukina na Brighton yatsinze imikino 5 hanyuma itsindwamo umukino umwe. Prediction yanjye kuri uyu mukino nukuza kukubwira ngo ugure any team to win, ibyo bita double chance ikitwa 12 ruvuga ngo ikipe yayo yose kuba yatsinda, ariko kandi none unigurire ekipe yo hanze kuza kuba ibona gorazo, kuza kuba ibona igitego. Hanyuma Newcastle United igomba kuba yakiriye ekipe ya Wolverhampton Wanderers, n'ubundi ni saa 11. The visitors are winless in their last 6 fixtures against Newcastle with 4 defeats and 2 draw kabisa. Nuvuga ngo ekipe ya Wolverhampton Wanderers cyangwa se abashyitsi cyangwa se bano bashyitsi kuri St James Park kabisa, St James Park kabisa, babashyitsi
nta nsinzi baheruka kubona mu mikino 6 baheruka gukinamo n'ikipe ya Newcastle, aho batsinzwe imikino 4 bakabasha kuba banganya 2, mu gihe kandi ekipe ya Newcastle yagiye itsinda byibuze ibitego 2 muri buri mukino muri 5 baheruka gukina na Wolverhampton Wanderers. Ama ekipe yombi gutsinda biragaragara ko Bafite mali looking for mugwango ya ekipe yombi gutsinda, buri kipe yatsinda yari yose iraba intsinzi yabo ya mbere muri ino sezo, kuko ama ekipe yombi kabisa, ekipe ya Newcastle ifite amanota 2 yonyine, yanganyije imikino 2 itsindwa umukino umwe yatsinzwe na Liverpool, hanyuma ekipe ya Wolverhampton Wanderers y'imikino 3 yose baratsinzwe. Urumva ko ni ibintu bibe bikomeye cyane. Prediction yacu kuri no mukino no kuza kugura home team to win, kandi mu mukino hakabonekamo byibuze ibitego 2 kuzamuka ni Newcastle gutsinda umukino, kandi mu mukino hakabonekamo ibitego 2. Hanyuma indi match ya 4 ni Crystal Palace iraza kubikina n'ikipe ya Sunderland kabisa. Sunderland ubwo baheruka gukina umukino hari ku itariki hari mu kwa kabiri ku mwaka wa 2017 nibwo Sunderland na Palace baheruka guhurira mu cyiciro cya mbere. Ekipe ya Palace yatsinzwe na Sunderland icyo gihe ibitego 4-0 monami. Uretse ko kandi Palace mu mikino 6 baheruka gukina mu marushanwa yose kabisa, ekipe ya Palace ifitemo intsinzi 2 inganya 4, byumvikana ntago yigeze itsindwa mu by'ukuri, kandi yakinye ikina n'amakipe akomeye cyane harimo za Liverpool, Manchester City n'andi makipe akomeye cyane. Ekipe ya Palace urumva yuko ikomeye cyane kubera ko bafite defense ikomeye cyane, iri solide, iba yagaragara ko kabisa byibuze yinjizwa 0.5 mpuzandenga 0.5 by'igitego kuri buri mukino. Urumva ko iyo kipe mu by'ukuri iba ya defense neza. Prediction kuri umukino ndaza kugusaba ikipe ya Crystal Palace kuza kubitsinda umukino cyangwa se kuza kuba ibunganya monami. Reka dufata akaruhuko tugaruke mu kanya. Nyemerera dukomereze ku mukino ugomba guhuza ekipe ya Everton igomba kwakiramo Aston Villa, the head to head in only Premier League. For these teams, Villa have won all 7 and 0-0, 1 draw in their last 8 fixtures. Nuvuga ngo ama ekipe yombi head to head kuri imikino agiye bahuza muri Premier League honyine. Aya ma ekipe kabisa, ekipe ya Aston Villa yatsinze imikino 7 mu mikino 8 baheruka gukina kabisa, banganyijemo inshuro imwe gusa, ubwo banganyaga ubusa ko bose. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Niba mu mikino 8 iheruka guhuza Everton na Aston Villa, Aston Villa yatsinze 7 banganya 1. Currently in the Premier League, Aston Villa have only 1 point while EVE collected 6 points. Muri ino kampeni ya Premier League y'uyu mwaka sezo 2025-2026, Aston Villa ifite inota 1 ryonyine, mu gihe ekipe ya Everton ifite amanota yayo 6. Ibi ni ibintu bikomeye cyane kabisa. Urumva ko uyu mukino ntabwo uzigera woroha kabisa, ntabwo uyu mukino uzigera woroha kubera yuko ekipe ya Everton birumvikana kano kanyiri mu muriro iraka kabisa, n'umuriro wo kotera kure iri kuguruka. Hanyuma Aston Villa ntabwo iri kwitwara neza, ariko mu mateka yazo ekipe ya Aston Villa ikabishoboye Everton. Ninde utsinda, ni agenda ani asigara. Iyi prediction yacu kuri no mukino rero no kuza kugusaba kuza kwigurira over 1.5, kubera ko aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibye bihagorerwa kabisa, biba bigundagurana. Gato nsubiye inyuma ku mukino wa Arsenal, ndabibusa ko Arsenal ni imwe mu ekipe yo mu Bwongereza ifite imvune nyinshi kandi z'abakinnyi babo bakomeye. Iyo mpamvu ndagira ngo tubiganiraho nabyo babwireho mu bimenye. Umukinnyi witwa Gabriel Jesus afite ikibazo cy'imvune kabisa. Umukinnyi witwa Christian Nogard, Kai Havertz, Bukayo Saka, Ben White na William Saliba n'abakinnyi tutazabona kuri no juru ne kubera ko bafite ibibazo by'imvune. Nyemerere tuzamuke kuri match twirukanga cyane, twagiye tugeze kuri match ya 6 ni Fulham ndetse na Leeds United. Iyi match nayo inakasa mutwe na kamara maza. Fulham Leeds United, abasore ba Marco Silva kabisa, ubwo nukuvuga ngo n'abasore ba Fulham kabisa
bafite uyu munsi kugira ngo barwane no kubona intsinzi yabo ya mbere, kubera ko mwabibonye ko bafite amanota abiri, banganyije imikino ibiri mu by'ukuri batsindwa umukino umwe. Abasore ntabwo bitwaye neza, nubwo ariko bari bafite iyo mikino bagiye bakina, batangiye sezo kuri match zigoye cyane kuko batsinzwe, babanje basura ekipe ya Brighton bayikinira hanze, batsindwa banganya 1-1, hanyuma bakira Manchester United n'ubundi nayo banganya 1-1. urumva ko bagiye bitwara neza pe, baragerageje. Hanyuma ekipe ya Arsenal niyo na Primier ya Chelsea niyo yabatsindiye ku kibuga Stamford Bridge, ngo mwabyibukane muri weekend yabanjirije international break. So uyu munsi rero n'umwanya wabo mwiza kugira ngo barebe ko ba bouncing back kabisa, basubize baleponde, baze bakaze, bajye ku mukino kabisa, bavuge bati tugiye kwica umuntu kabisa, natwe dutsinde. Prediction yanjye kuri uno mukino ntabwo ndi bujye mu bintu byinshi cyane kabisa, n'ubundi ndaza kukubwira koza kugura ekipe ya Fulham kuza kuba itsinda umukino monami. Nyemerera tuzamukire kuri match yindi, ni match igomba guhuza ikipe ya Brentford na ekipe ya Chelsea kabisa. Chelsea. Brentford has a record hosting Chelsea, has seen mixed fortunes kabisa. Ekipe ya Brentford bari kutubwira yuko kwakira Chelsea mu by'ukuri byagiye bigaragara ko Chelsea kubatsinda biyigora cyane kuko Chelsea kabisa muri match 5 baheruka gukina banganyijemo match 3. urumva ko ntago Chelsea bashobora cyane mu rugo, ntago Chelsea basohora. Ariko dore ikintu gitangaje kuri no match nanateguye cyo kuyivugaho iyi match. Turebye nko kumvune za Chelsea wenda kano kanya Chelsea Liverpool barabimenyereye, nta mazi minsi adahari. Benoit Badiashile nta nubundi ntabanzamo, uwitwa Romeo Lavia ntabwo abanzamo kabisa, uwitwa Kopama niwe wenda twavuga ufite ikibazo, n'uwitwa Liam Delap. Ariko Chelsea ifite abakinnyi benshi cyane, benshi. Hanyuma imvune wenda ku ruhande rwa Brentford nazo si nyinshi, kuko ifite nk'umusore witwa Gustavo Nunes afite hamstring, akaza umusore witwa Vital Janet kabisa, ndetse no bita Paris Magoma kabisa. Abo nibo bakinnyi Brentford bafite ibibazo by'imvune. Ariko Brentford turavuga kuri transfer market yayo ukuntu yagenze, transfer window yabo ukuntu yagenze. Batakaje umutoza wabo Thomas Frank yagiye mu ikipe ya Tottenham Hotspur, batakaje ubutayizamu abatsinda ibitego byinshi bamwita Bruno ndetse na n'undi nawo umukurikira bamwita Yohani Wissa. Abo bose baragiye, batakaje kapiteni wabo bamwita Christian Nogard wagiye muri Arsenal. Numva ko Brentford iri mu makipe azasufura cyane akagorwa n'iyi sezo. So guhura na Chelsea rero, Chelsea iri mu bihe byiza. Chelsea kuri no match rwose Chelsea yakabaye itsinda pe, Chelsea yakabaye itsinda. Nyamara no match ndibuze kugusaba ekipe ya Chelsea kuza kuba itsinda uyu mukino mu by'ukuri nkuko ibintu bimeze 5-5. Ekipe yadutunguye benshi izamutse muri no sezo, ikaba yifite amanota 3 yayo, itaratsindwa kabisa mpito, itsinzwe 2 itsinda rimwe. Ni ekipe ya Burnley, ni ekipe mu by'ukuri mu juru niheruka batsinzwe ibitego 3-2 na Manchester United, bigoranye cyane. Bagiye guhura n'ikipe ikomeye cyane, ekipe champion kandi ikipe ifite imbaraga pe. Nayo baze kwatakwa Alexander Isaac, Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Godka pakaza simbuye, Florian Wirtz, Dominic Special, nibagiwe Makarixter, nibagiwe Gravenberch, Van Dijk na Konate bwana. Ekipe bakomeye pe, ekipe ya Liverpool irakomeye kandi ikipe ikiza kuri Liverpool nta bibazo by'imfune nyinshi cyane ifite. Liverpool umukinnyi bura n'umwe wenyine bamwita Jeremy Frimpong. Barabura Jeremy Frimpong wenyine wagize ikibazo cy'imvune. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe ya Burnley barabura uwitwa Conor Roberts, bakabura uwitwa Jordan Bayer, hakabura n'uwitwa Zeki Amdoni kabisa. Nabo ntago ari abakinnyi wenda badanje wavuga ngo ikipe yagenderagaho, ariko bagiye gutsinda ikipe ya Liverpool ikomeye cyane mu by'ukuri, ihabwa amahirwe yo gutwara igikombe cya championnat. Ekipe ya Liverpool yo ndimo ndabona nta kabuza, ndaza kuyigusaba kuza gutsinda ibitego hejuru ya 2 pe. Liverpool igomba kubona ibitego byinshi kuri no mukino, so ni mpamvu Liverpool kuyigura ibitego 3 byibuza, cyangwa se kubona ibitego hejuru ya 2 byaba ari ikintu gikomeye cyane. Mbere yuko tujya kuri match turi butindeho ya Manchester Derby, reka tubanze turebe kuri kano match ka West Ham United ngomba gukinamo n'ikipe ya Tottenham Hotspur. West Ham United mu by'ukuri have enjoyed lucid run at home against Spurs in recent meetings with their last 5 home matches in this fixture yielded 2 wins and 3 draw. Baravuga yuko barimo binjoyinga solidarity run cyangwa solid run, nuvuga ngo imikino yikurikiranye 5 kabisa iheruka kubahuza na Tottenham ku kibuga cyabo bayakiriye, bayitsinze 2 banganya 3. Birumvikana, urumva nkakukana mu mikino 5 ku kibuga kuri Olympic Stadium, ni stade ya West Ham.
batsinze kabiri banganya gatatu, birumvikana ntibajya babasha kuba batsindwa kabisa. They haven't lost to Tottenham at London Stadium during this run. Nivuga ngo ntibaratakaza ku kibuga cyabo kabisa bakina n'ikipe ya Tottenham Hotspur muri ibi bihe. Desmond ability to raise their game for his content. Hanyuma ekipe ya West Ham ariko ntago ihagaze neza cyane kubera ko umutoza ntago tugose ari adukonvenka, ariko byibuze bari babashije kutungura benshi baza kubona amanota 3 muri journée iheruka kabisa. Urumva batse baragenda baratsinda, ariko bari bamaze iminsi bitwara nabi bari bamaze iminsi bitwara nabi cyane. So uyu munsi rero turimo turagira ngo turebe se Tottenham yakihagararaho yakwigwanaho, turebye ku bakinnyi badahari cyangwa se abafite imvune ku ruhande rw'ikipe ya West Ham United. Reka ariho duhera. Ekipe ya West Ham United iri hano ifite umukinnyi umwe witwa Louis Greenme kabisa, ni ufite ikibazo cy'imvune, ufite ikibazo mu gatuza, n'abandi bose barahari. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe ya Tottenham Hotspur, Dejan Kulusevski ntawuhari, James Maddison ntawuhari, Rodi Dalgusin kabisa n'umu defense ntawuhari, Kota Takai ntawuhari, Yves Bissouma ntawuhari, Dominique Solanke ntawuhari. Ariko mwibuke ko aba batipe bazanye intwaro zikomeye cyane. Mohamed Kudus mwabibonye mu bakinnyi bari kwitwara neza cyane, arimo mwabonye umusore nka Richardson ari kwitwara neza cyane kabisa. Bafite intwaro ziremereye cyane kabisa. Umusore nka Joao Parinya, ekipe ya Tottenham Hotspur ewaniraza kuba ikomeye cyane. Banatuza no kuba batinisha kandi umusore baguze ku munsi wa nyuma bamwita Javi Simons kabisa. Javi Simons nawe n'umwe mu basore bari buze kujya. So ikipe rero iyi match ndaza kugusaba kuza kugura over 2.5 ndumva bityo naguhereza kuri uyu mukino. Let's go on Manchester derby ku itariki 14 ku cyumweru isa 11 n'igice. Ekipe ya Manchester City host Manchester United at the Etihad Stadium kabisa muri match kabisa itugarantiza ko amakipe yose agomba kubafunga n'amakipe yose agomba kuba yigana, abatoza babitondeka neza cyane. When looking at City versus United fixtures at the Etihad, their last 6 meetings have provided fair even spirit. 3 wins for City, 2 for United and single draw. Nubango nta kipe competitive irusha ndi cyane mu byukuri. Mu mikino 6 baheruka gukinira kuri Etihad, mu mikino 3 kabisa Man City yatsinze 3, Man itsinda 2, banganya inshuro imwe gusa kabisa. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane, ni match ikomeye cyane. Iyi match rero turebye ku bakinnyi badahari, Manchester City ifite ibibazo by'imvune zikomeye cyane nyinshi, ndetse na Manchester United nayo nuko. Manchester United Lisandro Martinez arashidikanwaho nibwo ari kugaruka, ntawe uhari kuva mu kwa kane, we nta na match arakina. Mateus Cunha aracyashidikanwaho, ntago babizi niba ari buhari cyangwa ari badahari. Muri bwo kuri match ya Burnley yavuyemo afite ikibazo kabisa. Umusore bitwa Mason Mount nawe arashidikanwa kuko biratekereza ko afite akanoke. Hanyuma Diogo Dalot yakuye mu ikipe y'igihugu kubera imitsi, ntago barabikonfirma niba hari cyangwa ndahari. Urumva ku munsi w'ejo nibwo bazaba bikonfirma kwa gatandatu nzabibabwiraho kugira ngo ndetse no ku cyumweru tuzakomeza tugenda tubiganiraho. Ku ruhande rwa Manchester City bamwita Marcos Bettinelli ntawuhari, Mateo Kovacic ntawuhari, Jasko Graziadoro ntawuhari, Savinho ntawuhari, Ryan Cherki ntawuhari, Abdu Kodiri Kusunov ntawuhari, Rico Lewis ntawuhari, Nico Oney ntawuhari, John Stones arashidikanwaho, Omar Murimush ntawuhari. Mamush yavuye mu ikipe y'igihugu ya Egypt kabisa, nawe agize ikibazo cy'imvune. Byibuze muri abangaba abababaje cyane n'uyu mwana witwa Rico Lewis, yararimo akina rwose ku mwanya rwose, bari barimo bamuha umwanya. Urumva John Stones nawe yabaye atabonetse, byaba ari bibi cyane. Omar Murimush nawe kumumisinga n'ibintu bikomeye cyane, ndetse na Ryan Cherki ndumva nizo mvune ziremereye cyane. Ikipe yavuga ko imisinga ni umwanya kugira ngo tubone Manchester United ishoramo intwaro zayo, ba Benjamin Sesko, Brian Mbeumo, Cunha naba ari tayari ashobora wenda nko kubanza ku ntebe. Urumva Bruno Fernandes, Casemiro bose bameze neza. So ni igihe cyo kugira ngo Donnarumma nawe akine match ya mbere muri Manchester City. Ni mutoza namugirira icyizere, ariko biranumvikana kuko niwe muzamu wa mbere kwisi kugeza kuri uyu munsi wa none, ntawe wishidikanyaho. Ibyo ngibyo twese turabyemera. So ni match zabikomeye cyane, ni ku munsi wo ku cyumweru. Munyemere tuzayirebere hamwe no
n'ubundi two ku cyumweru ryo tuzongera tuyitseho tuyiganireho kabisa kugira ngo tujye twibora agapari tumeze neza cyane. Iyi match rero kuba bashaka kwigurira mu by'ubu ngubu by'aka kanya tuzayishakira mu makoroneri turebe ko twakigurira amakoroneri byibuza kugeza ku 10 kuko Manchester United iri mu makipe ari barare mu buryo bwinshi cyane bukomeye niba atari nayo ya mbere ire mu imaze kure mu buryo bwinshi chances ruvuga ngo hari ukuburema hari no kubutsinda biratandukanye ariko nyine byibuze iri kuba yageze mu izamu iri kuba ubona ko iri kugenda kuri Arsenal mwarabibonye ni ikipe iri kugenda pe irimo iragenda turimo turabona mu mvoma zayi ni muratera amakorneri menshi kandi Mastina yishanzwe cy'umupira wataka ntago nigeze mbona mani kuva uyu mutoza wayo arashwandarika bakamutsinda pe so ni igihe cyo kugira ngo tuziyashakire mu makorneri rero nubundi niko mbigusabye monami rero nkanda subscribe sharingira reka dusubire ku munsi w'ejo none durete tugarukana kura amafaranga muri betting turabizine shampiyona muri za Turkiya muri za Espanya mu Butaliyani mu Budage mu Bufaransa mu Bubirigi ahantu hose muri Afrika y'Epfo mu Misiri ndetse no mu Rwanda ndibutse yuko shampiyona y'u Rwanda nayo dushobora kuyibetinga kabisa kuri 1xbet abantu mwese mushigerageze mushaka amakonti kabisa abo bigora muzi nyine mutugurire gakofi tuyibafungurire none business itandise business yatangiye rero mureke twikorere akazi mani barinde ciao mes amis.